Abusia mame ema wo akwa basronko kwanso na mefa wo mbra emergency Ghana TV eso enne obade na ya dom waka ye ho ama yeda setenkwama moja edi emu afurusane ane yese yede asida eni kabia asida piesie ne pa na yede ma otwedi ampon na abusia samo beka ya na anu ada papa bi edi ne namu mrika na ni ase ni sio na ebusa ansa ne nante se ne sen a nkomo ade boye ene se ye ne baba ya ode ne kotu suku mu abofra na ye se wa ya so ode yakodi be ma bi achi ama wajai suku no ma papa yi omu hu na kira kwan oma hwehwe na omu hu no nyame ya dom wasoa na abofo akwakopamo awura beye de na ba fie papa ye sa ka ne ba asundwe mu atese bone bia enka no na abofra ne bedu yi no nsem bebre so na aba wa masa akeke ode nsem foforo enenam ene omumienu na aba bepie mu ase a abofra ne nso ede nsem bi eto dwanti ensem re ne yenkonkoti ono nso ne nante sia a ode enam ne eba ne aka echi bia no mede aba beka ho yenkonko hwe video no mbra ye bibia wie no ana madam fun bebu sam say ye wie ne ye bibia ben but you say bibia ben na one ne ye wie ye but me ni sie mu wie no ana madam fun bebu sam say ye wie am say na say saade ne yenko awie na say ana am si jo enti amina oba ho na am ka say o me yenko awie na say no ana am ka say ata madam fu yi say ye nyede yenko we kipi na say ana so ye wati aye ni nyina ya de ebom koe say bi o ka say bi like ni madam na ka say ye popo ne dala nge madam and we can't to nkwadwe wo ko fa koda no na won ko school madam pa so don ko school de wo mu ni say pa che wutie me na on ko school no akwa he e pa che o say we hu ni fofo no ka che so ko school na akwa one ne na wo fo be 3 or 4 ne na de eda enti se nkeze bia me kwa adwuma na obabi ko school na no hu mi anu aba me nchen oh kwadwo ne de minister ona na de mama ni bi na kan se de me kwa adwuma ba so ye de usuko school enti na danfo ba ku bi wo school na hye o sa o diska na onko no akwa na danfo ne dem enti o mo po wa me ntame times e empon na school na po de enti triple there 4 to 5 enti empon me fi na so ya de onu so be fie enti yani tembe be po bi ne ne de e be bom pulu enti dako ona time se o be diska de akọ school enti oba na me man diska na so wo kom ana madam fo ba ko frɛ me sɛ wo hu gedu o ahye ho me nkuja no na me se gebe na o kyerɛkyerɛ me ge na ge mu odu kakra tuntum na se ge ndem ni mu ntunya de me nkɔ na so me me nkuja no na to madam fo ka na fo so me ama me de ana me ko ne sɛ ata na hye na madam fo ne de ma abra o hye squatter lem sa ata obi o ba discuss ko school no ana wa betran me ba wo ata no wo papa na ni betu school wa na wo na adi ko school e mam kwadwe na me ata wo papa na di ni ba school ana wo na wo di ni ko to school ma wo na na ma ni sika ipa cho dan to mo se ofro papa no onya no ana afi so ye ko ni na ya ko o hwe no efia ni e ba ko to ni na wo fo na e de o enti nso na ni na wo fo ne kan na say like ya hu metinche ya oba mwa na jama mani bi le mti ga se ni pa de e komo de mti ga se me ma komo de na mo ne twa se nke se ma kono da bonche na so twa ya mi ya na me pe ga le ba ko hospital tabre no na woni na da wi ana mpa twan pa chode pa chode sabre no na wa chance e ma no sika ma ni di ko suku a wo se won kro no na woni na da wi Bacha daddy na me ni na nyu dan tan na abna na me won foforo mama gina so wo se wo no wona wufo ni nyina bonko mo ka wasem a chese ye ne mobo na homete sa abran so kwa no onye hu eti aye na wo ye ofisi obeto so watwa hwea obeboa wo bacha oboa eti sei mi kwa me na amfa damfo da ni 3 days time no ba be ka kire me say enye empenasem na ya damfo kekenti weki bi wo fenise ntina nkontimi mi enko kwajo obua wai kanu kule bia won bia madam hello kwajo kasa ipa ja so wa se me bua no se ya kwa me ni madam fo kana asem no kwa wa e kosi ni na fo mi ense bi so sana na fo no eti ebisa na oti ka je se komo pad Grana on timi tobi komo pad gan ko timi de on timi tobi o ma to mo pare no mo sam me guon no no ni de
ebe issue sa so be like papa also papa one sra just on papa ka papa na papa ne e do matem nam oh say sa de papa no anye wanya de because all about the two why na ba wo sa mane na wo do why kana ti go matem enye fine why na ka sa ansem we kire wo me pa tani na wo fo na aye koto mo wo sa school ai baby anu oda no baby anu oche baby a wodi me na machiri me say obayi say first day no wadamfo no yawo no na be born amane say wanya selection ni 3 days na wo be ka kire ne say wo pe na damfo nti wodi ni ko wakeeping ana ade ne ko ba na wo be fa no woni ne be dae e wona me kire no aye madamfo na yawo na se na make out ncha na yawo no eni hobi obayi wo say wane won fa damfo da wo hia wo no ni 3 days papa na ade ko wakeeping a woni ne be dae mami itachemutu wakasa obwa otwantro jina so e mami sese won say ko back and forth won say be ma no o ka asem no nyon ko o ku papa so ani mase se common pa de kurano wo na fufo ne say ye ntimi nto bi ma o menti o mo de e na wo fa just wo no onu ye mesi ni no atobi ama me ba cho oboa to wa sem so na ye de na fe ko dane awo no pasimiti bem de o peso bisan be bisan de oni say ya on kasa ko kasa oboa me ya cosmo yesia every week Saturday bia na me de aduane me se me ma ho nche mu ko ha ho o de yenko enti ye ma me tem na me ba fie enti me ba fie enti mu ko wakeeping ne ba ndia fe de na wo mpana no me ba chan wo tene so ana sa wo kokoda me pa cho ma me tena ne so na me nko school enti nu waja school tene so me pa chan sabre no na wadwene wodwene eti so ante na wodwene ana esi so wafu ko school wo shia mesi ni wode wako wakeeping abere oba kunti no waja school no ko etene so sese ono so si wono na na ehwew na ono mom kura beba na wo anko school wo hwe na fufuo bi dem wa na ka ne ko school no na me ko ni enti am ja school no ono na ma mi ja school no aw ataka so de na me pe bia na papa ye ma me agire ma amfle me mfle no kura na no wa flem se ma send this kama madam na na yeti ni fie ma send this kama no ti kwaje ama emre bi kura madam no pie ma madam no ba obo maso se de o papa ye ma onyina nti wo mpe na ye den ti ma nko school ni biem ana ye ma metem na me ba fie ti me ba fie no anche na wo kwadwo frɛ me na wo se o wa fi mi ntimi nya dai me mra na mse papa mu wa ha ntimi nya dai ma sabe no mama kwan me fa chan wo papa de oni su de school mu na wo me fa chan no onim se bia mete obi so eti na oni boy ne te fan na mo te fan na nko like fie be mu na mo te fie mo ni bia ni o ma me fie hwa o ma me wo fie obi me fa chan ni sister mo so wo hobi na ma me no nso ntimi anya asem bia nkasa akoda wo free fa wo bi de hye no akofa ni na obi a mpam wo seko me fa chan da bi okay ti me ba no frɛ me sɛ wa fi mi ntimi nsamla no papa mu kwa afuom na aka me ni nuan mu nketewa na me sesa me ma na me dwane gyaa wo mu na dwane gyaa wo nuan no me ba cha na me ba kwadwo ni ho ade na ode ma odie be di anko ade ode fra kwan ana ode fa na be ma ho oye ndai me ba cha se na me ndo obi saada okay ti me be do wo no odo be ni adokani so yentro so do we muko wake pino mama wase enko mama yeme 1 2 odo be mama mani abre o yenko asabi enko odo be ni odo unim to e wa cho da bi eni esuya to enu ana mato no odo kani kado dan kwani da ya mama yeme muko school kra mega e woni rap ni se yenko me Johnny Koye no na mpapa ma menua be ma ba ko ne na danfo na mu trading ba mu be mu buy ma me hu me asari ko mbe na mu se mafa moto me ko tie na mpapa de che na mpapa ye de eto a me ho no na okọ school no mu se oba no onye de na se de no oba school ba se de onye de o makra ni atese yesi mesi ni be ma bi na yesi wo ne te wo ntina nko ho no nti ebe ya nka ko ho nti ye kwa afuom ye ho na kwadwo na danfo no yawo no efre ye se ye woy
na ewo fi aye nwan na papa eba ana kwadwo so ye ni fie ne ewo afuom no se ya ne no ye simple enti wo no sukuu ni na fe de wagyae kwa afuom eva chan oni boy ni kwa afuom na mo ye de afuom eva cho ma me afuom na ne ye ko bata na mabu wanzo wako wate ya no akran ya no ye kwadwo dan kwana dance ye se wo nya dance no ya no na kire ye kwan da bia ya kwadwo no wo wo che sikiti nya se wo ye mesini ni masamo he ye adwuma nti yanko ho anti na say ya no ye wo che kwan bia ye be kom ana wo sa afro kwadwo nka ka say o mo ba wo nti ye fast ya no suba no ono na kire bibia oya make go ana osi baby e obi anya de yenwa na kwadwo so ye wa afuom no se no ye simple sem wa afuom de hodi onya dai onim ho enti anche na papa no kwadwo ya wo no de kwadwo no namba ma papa ana papa fe no se me ba no wo nchen a mi hia ma de se na kwadwo so me kwa minimu obi e fe ne taye fe na tampo no se sa na wo e ba cho na mi gina ne nchen wa afuom ho nti wankasa me papa de me papa ye ma me papa hwe me papa de me ti ma ne ntete sa kwadwo ma me nko wanye bibia ho e ba cho da bi ana me papa kwadwo ka se da bi obi ani me nchen wa ha na me kwa nipa na obo ndin kwa minimu ne da na minimu edi kwa e fe ne sa ata na papa si yo ma na papa bo ne dua enti papa bo dua na o kate ko na nche na kwadwo sa friends da me sira oba na wo ka no wo me ha te ese na papa se ne dua na nyaw enti bla himfe ne enkoda ne dua no enti papa do sa da na ne ye dai e ba asari krom oni be ma ne hia mo yin nsa ato aguda ne pa cho da bi ti osai e ba asari krom ti ni 3 days time na your friend where you him or him ho nyina o papa aka obeda ne dua no ne ade nyina waka ma wonyin sen ye ma wo ba kura ho san betena ne so ma wo hwe wo wa bra kwadwo dan kwa kapra mam wo ba ne teche wo ka die brodua wo tena moto so ko ibra ho enti me nyimu ye no ana me frɛ kwadwo dan kwa se no satam no ni wo me nyimu ye do tu kwan so koye adwuma na me frɛ kwadwo se me tam na ye de aso ono se ya o peska oba mama kom papa ho na o ma me ni sister cry de ni sister na ma so nyem yesa se me beka ho a ebebo ne so wontimi nya de nwale nkura ne mienu nyina o wa sese wakọ afuo mu nyina wontimi nya o ne baba no me ba chan nti kwadwo baaye no na obobo amene ma no na obegya me kwan si anto akurum na me kom papa mo bodo se ne gya wo kwan oba wo wonyim a wo kọ wo wakọ awade ase no se adwuma na wo ye na enye ye nti se tam ne so na sa wo ne ka de me kwa obesendi scam am papa mu and am see you mate nti ye baaye no satam na ne ye wonti na nkwane de kwadwo ni tu kwane nua ba ma bia fra ne yawo na meda ho anajo opie na omaame ni kru na danti no wa ma abema na meda ne ba na meda ne cheto ka se kwadwo ni wonti o meda me nchen ti mi meda ho mi wuso obi bie me ho ha me hwe na ye kwadwo ni nua na shi na ni so o mfie be sen ya obe 15 years obi o hu sen se bia na wo ka o ye hu ya na o ye le onko ni mi beda ha ana me shi na ni so na me so ne na me sister ama na ni sister so dane dan fufu na me sister ama be hwa de ana o genti me friend sister na o geni hu opia abonti na me so hu de oni aya wo ye efiri ma se ba na no a me pese ne ba ne beda dan mu obi ntina me de santo ne to na me ka me kotoko sister ma me bi so wo ntina nko friend madam ata ana o ji ska no se ukra uni ska odi de wodi twa aduane adi na wa first ka se me de ka koto ko hia bo obi dua nti first ka na ma me nya hwe so o se ante sa jai maninka ana me dome onua no me dome no wo ye dai ante wo ye dai me ka kire ne se onka hye nkodu na o maame na ono ye made na me ka se o ye made o se nya no kole no wodi bi baye wono nso no me no ana me ka kire ne se me bua ana se me de to so a me ba na me nyem no onka me yam ti me ba ekura kwado beja me kwan na me ba ekura no me nya 10 months ti 10 months na me frɛ kwado se kwado kwa na frɛ no se dada no nwe na me si da bi no se aha se de ye ka na no kole me nya ya no wa nya o hwe ana wo se wa ye obibi anse no me na odo me aba wa wo so ti na de tie anumle ne de na akwa na me furu ma na te bai man kan kire ne se bia ne furu ma te enti na homa te no ana wo kan me nana de me to no o de me call be kwai
na me ko we nti ewu na me frɛ kwadwo sɛ kwadwo mawo ana ɔsi oni sika bia oni sɛ me nana no wo sika onya de onfa ntua hospital bay no ndio onya sika obedo besane na papa me nana su oni sika bia sɛ ankasa no wo ankasa wanum DNS na me nkɔkwadwo dankwa DNS ni sɛ me fi sɛ me ne wu mienu no onhwɛ nkola no me ba ha na me ba abaya panini wo 2 years na abaya so 6 months omle 1000 kola da ti hwan ne san hwe o mpapa omuntali shemu omumpabo ache mbibia mpapa na eye se ono so kura na omuti pani school akwa nyina ni nyina aye me papa uzo me kacho se ye pon wa mebu me mu ha na me ni wanya se but hwemani ni ye pass ye pon wa mebu borofo mia me chihye me ye wade a wo remfida ade enko na muji ni wiase ma sister God have mercy upon us wo papa atimi bema enra fiade no ba ni obisa ne se wo ne yire wen bema wo free ho no odene ma bra wa wonum ton wo hia hwe ko timi sandi sika ade ma o madam se je fama me ba no wo si kwade dan kwanti ma ja school no me ko school biem sister o frɛ me so oni sika misani sika ma no school no so oni kwadwo no wa furu na ko sika no ko die ha auntie ade bi da wachi peja bunko toje kra papa na chawo kan pa wachewa upa ne fie ni ade nyina I don't care but the waka ne heya ya tibie die pa na chawo kra ne kasem papa bi kire no ansa dam so de mai obi afa cheme mate Yoye no be sisi ne woye no dana mesrawo ekwan a wo fa so na opese me da chisi me ye ansi me ye kwadwo asai ma brabo mama sa ko fa nkwada me no abeka me ho ame ye da wo so ni boni nyina so ante da meslo e pa cho na he be serious many abapa mercy upon us you na person me kona mabla bosi mi ye no so ma mpene a me kodi be ma etie na odi ma wie se so ni nyina echi no masade me ma betena wo so ama wa na wo hwe o mutime sika oboni bia ma ye bia fa che me mate na cha dada kwadwo sorry kwadwo na nkwa mama wonim sa akwada de odi kai wasai na brabo akwada okọ suku watimi adada no amwa jesuku wo ka kire me wo twa atoro se na wono mom wo na wo hwe no suku na no wonko ne ade wo to mra de wo hu mi pa cho mi nka ontro pa cho de minimum de me ye ma no ana me so me de me so me kan mawo se wo bi de ba ba wo su ko ba so wo ne na hwe no wo bi de pa de se krache hello Mese wo bi di jaw se wo de ba ba suku ko si ne prefa ne ko we keep na ne na ba ne ho ka hwe no pa cho da bio Daddy in Shiraya Nanti amaba obi petiti ne morema wo de ne be ko suku no akopra koda ne dache o woni ya be na do ba ma kokwa na yi na free suku ne mu se woni na wo mienu mu sa hwe koda no adai pa cho so me hwe nkra na ebi asema wa ka kire me entire ma me yede me yi me ne free nkra no so no asambe na hwa aka kire wo gero aka de na kire wo Ikacho emra menene tiwana yentem tie no oda se okoda ji same da no niema ade ko edi gobobo ye mu koi okoda ntam na minifie na mokuma se esu adwuma okwa nka ode ma minister se on kan se minister se minima aw be bia me da hwe wo mu asa me wo nka na me wo ma na asa nka bo so mo papa no ati se me wudem ana fe so okwa mentari na me hye wase se bu politim edi ko to dustbin Iti emra mi mani fre fo mbae no ono fre mi se ata ala sisa ni ama ede eko na nsi mi de mi mba o ko na se o to pa se wa sisa ni ama mra ya so wa sisa ni ama ma yeso bi betu na hero wan fence ni nchen iti mi mani se wa ya ade wi a wa sisa mu na wa ko to agu to ya para tele bi dem o ya das bin ni bi da ayi das bin ni o so obi a sha de pro o ko hwe ya mental ya meche ana wa de gu product ma ko das bin wo buwa sa ta me kwa minimi ni apani ba ha ya ben sane man ko na ma me kwa afuom no oni ho
In she right. Let me cut the mechanic. See that some mechanic. Oh, what? Me come in one time. Come on, from the side. Come on, from one time. One can of connect. Like a some hello. No, Papa. But don't me. Yes, ignite you. Anna, okay, you start on can't have some new crowd, baby. And she hasn't come home, let us with them. And I had them, and I go back what Chinese as soon as you were telling you, as soon as you were telling you, you start a family. Look, I say, every before I buy my head. Man, I didn't take us. And she has no kind, or the number shall blacklist. I'm a friend now. Minyano, what's it say? Me try to my friends and I Minyano, so I'm a friend now. Minyano, if I don't know, cast us day. But I say, if we don't know, what's what this uncle and what do number a day? I say blacklist. Start a number and that's what my friends see. I'm going to say. Question blacklist, as you say. That's what block me. Block you. But I. Na wo ba ye no wo beti sankra no na mo ban wo ma me wo abusua ana mo ban na mutu ye wo ban wu no waje no ne natena eti kai se ka ko papa wo ko bisa ne sa papa wo ban nko ma wadi a wodi aja wo ko ni enti mo mfra no na mo misa no ana mo ban na utu ye but emra oyi me number ni for me friend no na nka je sa ta eh the tin kan ka che mpesa me free akonche ba me ore me ba ba sra enkra no atani ka ko to them now he mesi promo what the bia abegbo me ko che kumi ato atwene so in case say afa dwa mo me make bia ye class ye kwa obetu abapa ama ma chesi ekwem ele umo ko ma ba na ma be gya mo ko nhia ono de onhwemu obi na say eh so na me ba atawo na ka sa se me so obuwa wo ka say me kokon sa me ne ma no na ni sister na ma ne frɛ e dey na frɛ ba ye ma ko sa ne ma me ba cho hwe na no hwe me ne nko yiye because sabe ko yam fufuo kura na de ni wo fati be fa ni ma afia nko yam fufuo ko de me twa bi ma akura ne de sie na ono de akosi de mama me wo ye fu pa what wo ye fu pa me ntan ka bi batane ma me kan kire wo ye fu pa oti ahodo wo se me pa makom na no kwa me pa makom krom me pezongo aje suku akodi na che na wote ya ka chense ntade enu 10 na enu 10 ni nyina so na ada ho woni na ho ba ko woni na wo mienu emua God have mercy upon us. Eti se onu na pam wo dia de na kan wo a ma wo twi wo ne ma fifio fio na wate na wo ko afuo me bibia eti de na ba fa wo fifio me ba cho na ne ya ne dosu ene ya bensa o ma me sori anopa obema ne nana no mu ne ba aduane di ba me nko ade o ma me no wo abesra wa wade God have mercy. O papa di tiri mu asem papa o tese nkwada na mo ba no a we go dear them and na hwa dear them na tifa so na yi free fa wa yase na wo ko wona so papa na me ba no de a me ni wo bi ka ho eti wo twi woni ama free wona di say ansa na wo de sankra ni ja won kwadwe na kwase wo ka se wo be hwe nkwada no ko abebo ne pa wo ba ne kuno obuwa me ni sister friend ni sister ba ku okumase ana se ata be sisa ne niema o na TV yeti components wono TV na ye be hwe no asa tam ye dey e dey ko niema be na ofa ya de ko because man fa ne hwe eno ne me mental me ni nua ne ko e ni nua pani no me ne ko e man fa ne hwe eno ne me niema me fa no dem ya ama na ama na wan fa niema na woni ho na yi niema Iba tso mo wa kwantwom da sata me ti wonyina me nyam in Jerusalem Israel na iba tso da bu oh fe so ye adwuma no fe so ne ntango ho ne kwa ben ade na wo perfect kwadwo se say de wakan wo se kwadwo asem we a ye ke yo hu nukuradie ne de ye adwuma se obai kan sa asem ni mpo de kire wa akode ko school no akwa akofa no de kan esese wo de mpate de mu odukura ebre papai na de pata no wo de ya akwada na no ye baako ye to so mienu asem no kan ye nti man ka opese wo ja akwada no hwe no na se wo man panyimfo ba bisem na dance ye bam asa tu sa na mo no eti wo man wa na hwe wo mo ajo Right. Paya wati hey
what the nekacha opa would you to man I win into say papa ya what here what the nekacha opa would you to man I win into the pacho the minimum one cram in my I think me mama boss of French one here In Shirai FM. but you born a cram my into America son. Bonnie away and so what didn't the barco school no one mark with an uncle school fanu I don't know Bonnie into what say necessary wo panacho Pata bidika kura breno fi so wase asema mudika akohia ye no 3000 Ghana cedis a ye twato so setua besi de wandua 3000 no way answer If I say 3,000 na can get I say ye twa ma setua na wo si wo betua besi na wuntua ye say away na gane nyem dan ta na gane so na adu na wudie na nyanko pa adu ma na ya de ama na wo nti sam na je sa ho kire ho min komachi o mi say asema na make say 3000 no ewe he Shirai FM. min pata mpanimfo ne infotna se no ye twama o setua kwajo mane 3000 ne de eno ya mpata ye twama o otimenka ametonka pa ti sa 3000 ne de ye je de to su mienu obayi wo wa no na wuja no ipa ke si sia papa no be gua wale ana be so ka tan se nka no me benchi no me ka me twa me se nka no me ma bia eni kwa se me shon kan because be bi na ma show mo be du ba bi no o ka tan nka no me ma na baba nka taka enti emra abua ke ade me na ba no share bua ke no me fe na mi nya no enti na me ko ba bi akoya adwuma ana di so number bi afra me nka ya se ata me tikam ti mi ko tu ana dai na so ti mi ko do na ade aso enti ade ti na me fe sa ata ma be duro na asa ndo afra me na ma bre na me di ma ne what see you I'm say oh I know them them my number na me Sunday and Granny Eden Esther I know this you so me say I know the number me me what friend say my number so me your mobile money tim ka say oh I know be be mo all village I see so back home you kwa e kroma no come am your mobile money run or no that oh because you be sending me sky tim my number na here me fa man no into me ba e dey chat wa wo de wani wo ma na ye da ben you ba fra phone adum Uba Fabian, number busy, Uba Fabian, who are doing a sato mama so at I don't see them got my number. I'm sending tennis come back number never. Other money, and answer as someone on this start catch them as a crack. And everyone are blocking the crowd and I'm saying, me any view. And she saw my down for now. I can answer, no, me chasing a number said. Some of them at Tanare. I catch some percent sending me many control number. Nti me kaya mara buka ka so ngede won ko na me pa na chocho asem no e ma sim hia me sra no ma ka ka ere wachi nti na na di moto e ko ata na wo ka se ata wonya ko nti na na ka sa ata je no se ma no se wo en kan papa ata na ka che me se oni mi ma no ka sa nti ma da fu ni da na no ka yin so ya en ko ka che me se me sende en kan skara me che mo ka ere ache ko ka che me se mi ni babia ni order DDC ni sika ode akosho omo ta what eja me ba nke o kan dey infiri wo se ata se woni se man kwada no akura wo no eye kwadwo ma de ade na aka kire ne se bipa to wo bua na obi a wo so be hwe wo ma dey na me ka kire wo se enhwe nkura no o de na hwe bipa to wo bo na de me share ho ono no mo na de wo share ho ni sister friend me no sa tam no pese me ka obo mama nka no ni sister no friend me ko fa me ne ma ni sister friend na afia na okuma ase ni say ma be fa TV ni ni meniama ana afia se ma be fa TV ni de TV no no na ni nia afia na ma ma ne be hwe me no be fa de ni me fa TV ni hwa nkwala no enti one wo do share ho no na kwadwo no friend me kwadwo no sa wa benti na nko be sa oni na nka me wo ho a nka nka me kun wa na me say na nka so ye be ma papa me nka wu be kume waka say woni ni kasa bi abufuo bi na baaye ma waka bibi sa kire no ana me ba cho me nka sa da
eti ben mfie se ne no hwe nkoda no Ipacho 5 years ni ni one cd ma hoda ono anso mu anan me hwe nkoda no ohunu wonum da Ipacho da bi ketu anu kra de wo ne kire no kra wonim ne kra ya wo ne kete no obehwe nanim no anu no Kwadwo Sorry. obey hu be wa no ana hu wa no Ipacho mi ntira bi. okay enfie numuni ya wo ma wo se wo no de wan ka bibia sa amfa nkyerɛw na mo nua ba ne ka kyerɛ sɛ tikopa no wa wafa no won ton fa hwen koda no ana wo mo de share blacklist Ma me bo ka oboa because adam no kan mi mu say even though na me ni efie de ba okasa oboa ana mu ma ni ba te busan say won are won ba ma fofo the different number this for me ama da ma na ka cho se me pewana na ma nse si sa na ka cho se me pewana the different number this last number 67 sa number no ani pa ni ka sa da ni ye na ana mu sa de me ko aboa keme e fu man ti de ni ka bio ni number o mi o ko ni wo WhatsApp ni e kwa na minute ama wo chat ni wo ba se me bua ko hu me ne kwa ni picture WhatsApp ana o chat boy no na WhatsApp onim number no anu akohu ona manu akohu WhatsApp oni boy ni kwa recording sa phone na yila ama wo di me matam kire boy ni se boy nyam na me papa nye na sa me papa be kum boy no Kwadwo Kwadwo asem bisa no Kwadwo hello Kwadwo Daddy o kan say kwase na no pa bi onu ma me frem di ma tem ka kire me say me kwase mpani na wo bo chantro ya se tayin chantro papa on kwade chantro kwase ra dai na dey ti dai na ya be le man ti dai Kwadwo anu adi no Ni bisa wo say o be ka say o ka kire me say wo o papa anhwew na aso wuni bia no na ka ban ka kire me o ka sa me kire me ne evisa case ni sia o ma ha ne plano ni no number ka me frau na kwa so ni number so frɛ me ni me di san komo no da wuni na na wuni aba frɛ me ka kire me say what was your confu awu se hida kwai when ka to ko mi na ba fra wa na me fra o na me fra wa na so mi no number so bi sa ba se si da na mi ba no nya o number free e de fra bi sa o ba no mi no ba ti mi no number me fra o mi papa number che o be ka se ko shi ahu fie ho no o hene ne de ataahye a won sa e no ma me sa ai bisa sam Pacha go there I know that o ye se wa so esi wo ana o gu ni pa mo nyesa me say me be dem won no check ni sha da available sa wa hene fa fu me wie me so anya available say si ma be bro ko be wana wani wagina so e de na fe anya available Pacha so o ka sa nti na mi tie ana bi so say o sesai me say ye ni ataahye a won sa e wa nhie ho wo kai ne kai asa woni atanya asam na so wa wo ba na sa ataahye wo no hwe nkwada no e so ye den ni wo mi be na sa ataahye wo po an hwe nkwada no e so ye den ata wa to mi che 2 years but 2 years man na hwe no wo ni me san kra na me ye aduma wo ni tie no na kan sa hwe no na so woni obi batia na so wo fa wo ba papa no na sa hwe wo ba no ma wo Ipacha oba na sha woni ni enkra bia woni ni mba anti so mba cha mba za mbusa da ne se number ba ina wodi ma mi ama send this kind of so enye number wale de wale enye funso ni ya wale ni na share won sa abra mpanifo shi aye enti sa ko ba sa bibia si a sese sa ta ba ho na ko be wu ya anka de fun na be bra mi ana
meba kwajo dankwa mame bibisa wonsam yensa ho na se upenye mu a manokure na di o wa adwen bisa nkoda ya atawo no mu no enye wo ma me pa ke mi ma ko me dia mi sa enkan de me ma okay se woni doubt bia dia ani esese wo hye wo mu eka mfienum ni sakoda no mpo ne kan ya wo mfom so ne se wa ma papa na so ante se papa wo bata sama waka ni oti mumisa ni ye na me horo me nsa na me nko na koda woni ni me enu ntam ne de sa asam no me botu gu mi so mo nya yie me pa da papa no ma se ni number ana msa me la na me yusu first no obi ya na me fu ni nyina wo adwumam me friend is telling me I think I got on phone now because I say yeah friend no me ba don't worry kwajo dankwa mame me ma breka kra bi o pini wachi panyini wo fie banyimfo wo fie ene wonum kofa adwen na enfie numu a monhwe nkoda no wo nhwe nkoda no pebribi kita won samfa besi yaso na me ndane mfa ma papa ni ne ba no na fei yenye nhyehyɛ ne hwa wo ma me pacho emna me suma madam ko ka se den ton na ni ho me pacho ni number na on me fra enko because what the master blacklist nti me fra enko me fra be number right there adu if madam na me force na me kwajo ba bi wo de me ko wo sa de masa na chitie mesi me kan samiensa de de ka waya no wo si wutimbu fai wo se du na adu wo di bi se koda no ya wo ma wo te me nka au kanto gani se se me sande enkrane kakra na ko di pent me ya kakra nti wan no fa shen krano se na anya kwajo dankwa onu kwa wori ngere entimi ana kwajo dankwa so ni ma no kasa nti aka sana kama dafu ni dana ni dankwa se me sande enkrane ska nti o ma me number dankwa na me fa de enkrane so kwajo dankwa na ma be se enkrane kwajo dankwa Impregnating FM. ese dia wo ka ni nyina no me ehwa mahyeagu na mimini ho dia esi manimu amate ani nyina so a wo dia ma me nsem bisa ma bisa no nti mesi kofie na ne mpanyimfo nwene ho pebribi kita wo nsem fabra na ya fa mo panyini sem fie no mu ni ya wo mehwe nkoda no won so we mu ansa na ya nya nhyehyɛ ya ma no hwe wo ma na mi pacho do aka ma na mi pacho na ni para me suma ni se onko de no ma me se nem credit card no na mi pacho eno so e ehwo ni nyina me se matie oba no ehwo ni nyina me de me na ya si so wo ho dia ma kire wo no ye no saa na ni mwanim ya ye bedi bronya nti e ma bronya no mansa pebiribi kita fabra ne ya fa ma opanyini nsre no se dia si ye ne entwaye mumie no nyina ma ye mfom so na fa ye nya hyehye ne hwa wo ma pacho yo aka ma te Impregnating FM. eti me da se ma de atwato da be na me hwa wanim pacho me ba ma so ye mu akonji si ase se Christmas na do bi e ko people yes kaya be ye no huye dizi sia no nka me ben mani mu ya mi ni sika da o si sia nka se me de ba enna na asetina me ka se na ana asetina ma ma ka se bia me twa mo ntra na ase mani no kra ma mo men ka se me se my deadline bi atwamani nkosi brewei ka men ka se me se chena ana chena chi nkosi da ben amba ye sia fi fufu ma bronya no ma ba da bronya no bi aru ni di won sha atade e nya nkwada nyina di bronya ebi seto nkwala bronya atade wo ma no mo ni bi on Vaji akura kwa wachi me pa chaw me ma wona kwasi fiada tabo mu ade na fabra Impregnating FM. Pacha what you say so want me am ma fa send the producer or the sikana baba ha na ya mansa nyina ni me de ahye papa yinsa na fa ye kire no ya hwehwehwe ya ye be ya ma na nkoda no wahwe wonum Ghana swa Kumasi eswa manfa ne se bia wo de ho hintada bi why pacho ma te 26 mara wanim
Kasa. Me pacho Friday na papa ba ha no. Ne ya wada no. Kwadwo frɛ me. Ana o se me pen number nyina no. Se na me pa ma papa sad na ba nhila ha. Ti na me pen number. Enti ma adwe ne se oda so wonti na nkwade a oni ho osa akokora. Enti nya de ebehu na kira kwan. Eno de ya boka. Don't worry. What the she won go nya manim ha. Enti kwadwo me da se. Hello. Say, the Obiaka Biaminti, the American American anymore. 80 me da se 26. Mama Diana Masha when you why? Okay, Mate. All right. So after someone who yase. Someone who yase. And they youth o kashe chromo munti. So after the ono akwa okwaje nani so no so asan abafi. Ade na ya moye sakra. Ma wo fo no mu bre ekosam o mani mu fifire e de ehye mu suku se ne boya mu benya baby papa asi mo beya uraba papa ne mrante papa enkwala bonesam na modina fufu achi na obi nso chese ojom ho wonti o mase abrabo bone nkoa na mo sori ano mo bo afa mo kọ na mo kokọ je o mani so na afa mo san abafi ade mo ha oba beto obi so wa wanu mu to sa o ne wo hia bia o papa ye ma enti na den e na wo pe umpe we upe den upe kaya motuem aden aden ejama nika mu kodri den na bejew edi be ma echi e na sisi ahwe ne be ma ne de yew hwe treatment a o de wo fem aden we wache di o wanya mfaso bia woni so o de wakwa o de wakwa fom asa ama wache di ama wo ma aka ho ama wo de awa beto papa so moja ntia senkanye bibia ka papa ye wose opamo na okwana bibi ka wani akasa hu de wi abrabo na tie e wose nko pamo pa ade ye den ni asoden ye ka hwe kirema ye mu se muntie mu se mani je no ena ye nipa ne ya na asede ye tumo fa muntie afere okokwaje wani so afela wo ba papa nche wo sande wo ha wo ba beto ne so unim bra na obre ekwa fa so onye sika no de ahyew aha ko fa nkora mienu asan ba beto ne so ade na mama awofo ne tete sa ade na mama awofo no enu omho krampo se omwo wo yese wo ba bone a wo tu ba bi nka we de wa awofo ate omwo ba bi nka nkasa muntie futu bia bema no nya ka asem de bi na to tirima na se wo ne se wo hwiase ano te se ubi bia ne no na wonya gidie na wo tutu afifie akwakotena bema so okwan na okoko wuya ana bema ne ko wuto wo so a nka den na obaka akoka den na akoka na muso bi na eyem na ne ami yan se o mu hwia no mu de akohye bonsam na eye so neme bi wo hon ma na bonsam kro nim ho hye bonsam kra to mi wo hro ne sa se sa boni we de mi nsani mu bi menka ho minim ho hye aden mom yan se saw ne ya daachi hu hia ye ya brabo no hu hia ye ne nya we ti se okwabana ne bi nso hye be ma dem ne e kan nyina no e fa ha na pie wa ha o hye okwabana ne bi dem na odi nkwasasam wo kan na oyew e ko kan ni wi a afi no be hu se ne wo kan na nya nsasam wo bra mo ntina ho na mema ne njojo mu saa omo se ma brabo eyo nkwampo na wote kra no wa no aduane kra wunya skampo na waye wato bibi mpo adi wunya skampo na ade ahwe na akofa mma esa be kan ho ene wa brabo de me pa ahwe muntie futuo na obi no wa ontu ufo ofutufo ne ho onna se okoto so obi etu ne bafo a na wafa kunya tena so no watie bi na wo de tu hofo nyesa ofiri ho kwa ubehu ni biem na ache tumi ehwe abrabo yie yama ye daachi hu hia ye yama ye ninna ho sa abo owo na abrabo na ye bo ye focus si ebenya be papasi na abo ayen ama ye ho enkyere ye uti a ebeboa wantie nso dia wa wasema wa ujejireje mera fo me semra me de besia me jiri se wa fo futu me so ma fa me de undi afoforo enche
no monso abrabobɔ ni bi omonso e de omho akɔ hyem no montwom ho emfirim nyɛ sa agye nsɛm dia na kyese ne aya na aye mehu ya anka de na aka achi mede wobɛsi ase aha ɛda so emergency Ghana TV mo so mfuna na akosua me na mede dwumade ba wakwam da sɛ na mesan so ɛne wa share bi na mesrɛ wa sa be like video no na afei wa share na wa subscribe e de amam na afei so wa drop a comment no comment section hon na bibia atumi atoto na akwam da sɛ na mesan so ɛne wa share bi makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.